Teteh, Lah, abdi hoyong es. rasa naon tah? Rasanya mau seuri, rasanya iya di dia. Ya rasa sagala we, coklat. Coklat aya, sio aya. Abdi mau pernah rasa naon? Iya, Bang, banyak. Kuenya. Cino we nya. Mau biasa. Abdi mau alami nya tehnya. Kapan ada makan esnya? Es rasa naon bukan nama. Assalamualaikum. Salam. Abdi bare nasi itu nya. Ayo jang. Lain hujan atuh. Ay, buat ya, Masa Bang. kia gelis sampai ting hujan. Buat ya, Bang. Kami Puspita dari Andren heboh gitu lah. Oh gitu. Iya, sok atuh yang naon. Ayo nana gitu. Aya gorengan, yang tahu ya. Mana-mana. Ay, kok. Cawa amis ras Ya kumpitnya pokoknya Iya, ya. kumpit buatnya. Oh. Nah, ini harus bisa sih. 아버지가 밀어줘야 Ya, 되는 거 pokoknya 아니에요? mabdi mesen nama ya, Bang. Kopi we hiji. Ini terus ke nana sagala, geuning mah sanangan kopi. Ya, suhun. Yang kopi 어, 이거 naon 많이 atuh? 보는 Kopi 구경인데. naon bukan nama anu gurih-gurihnya. Ayo kemana? Kirihan ku aja. Ini teh saus kocrot. Abi hoyong somai. Ya, atau saladeun mana? Hoyong somai, ya Mak. Pokoknya mah somaina dua. Kajana telu. Spesial ini. Spesial pakai endok dan telur. 아, 이거 Memang 영상 komplit. 원래 있는 건가? Ya, Mak Abdi di itu nya. Iya, mana? Tadi pesan kopi ini. 콩가? 아닌데? 돼지? Ini lalila teh kadar Ah. kayak es jeung somai ge. Es. 땡땡인가? 너무 Orang geus 돼지 lapar itu. 것처럼. Maafnya lila teh. Ya, cah sanes akang, cah. Alhamdulillah ayah. Telah somai nu pangenakna di Kecamatan Kelari ayah, kopi nu pangenakna ayah, es ayah, bukan apa raos pisan ya mah ya cing urang. 와우. Mas. Somai. Nikmat bisa somai di Kecamatan. 아우, 아프겠다. Warak. Iya pokoknya mah somai rawas ya, somai Bandung. Es ya, es Bandung. Terus ya gimana Mas Ibu? Gimana senyawa? Pokoknya mah rawas pisan ya. Ibu, teteh ama dibayar ke Abdi. Ah, ini keren ini teh. Ya, nanti nu goceng ya. Goceng somai kan keren. Main 15.000 15.000 kauti lah buat Maya dah gitu tadi dah ngambil duluan. Kumaha kalau mewek siapa iya ente 5.000 orang rek Bali. Aduh, kamu murah bro ya. Enggak apa-apa. Masa kabahan nu ge bareng. 와우. Anak saya duit teh ieu orang rek Bali. Nah, siapa goblok? Kumaha atuh ari eueuh atuh. Kumaha sih jajan digantian emang bener kurang ya teh. Aduh. Kita boga duit lu sok gaya-gaya. 15.000 cewek bayar cewek 15.000. Iya, es tali 5.000 ka dieu kan. Ulah bari jeung mewek siapa? Urang dia bae. Enaknya emang. Kunaon cari naon? Pengaji ieu mes es kandidaya sadayana 75.000 cepih kita dibayar. 여기까지 영상을 봤는데요. 전체적으로 아 이게 영상이 아직까지 정체가 뭔지 모르겠어요. 저는 이 정체를 아시는 분은 좀 댓글로 좀 알려주셨으면 좋겠어요. 이거를 짜장에 보냈는데 마스 짜장이 보내줬는데 100만 뷰네요. 지금 보니까 105만 뷰. 105만 뷰보다 이게 많이 알려지면은 전 세계로 클릭이 되면은 이거
1000만 뷰까지는 그냥 가겠는데요. 처음 보는 사람 입장에서는 정말 웃깁니다, 이거. 모든 분들한테 추천을 해드리고 싶어요. 저도 친구들한테 쉐어를 하려고 생각 중입니다. 그러면은 영상 재밌게 보셨으면은 subscribe, like, jangan lupa ya. 그럼 영상 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 따다.